Kedua bos nong luar lumpering kalapan pawi kejing sengau dap ram jongka ya UMLA kathan uba sanbor shulai. Namar kejing pun kaladur kejong u ya kasnong nadu bola long kum UMLA da ke bola penyo ya bon teligi project hapo jong kasnong kathau. Kani kejing pun sengau jong kedua bos nong luar lumpering kadi minta kasngi ka khandai tarik unai lar. Hadin buba sanbor shulai kensan ulalik benjurib ya kilai teligi project kibalakot hadu khatway klurtam. Kenaman penstat ya kakam. Kini likely ki project ki bawa sanbor ulali benjurib minta gasngi kedai ka surok ka la penyeso na surok snong ka banle chaka thang brio jong ka sengkhasi berkum juru shaulum jing tab ki muslim ka primary health center badru ya ka surok ka ban pin poisha ka ni ka chaka ai jing sumar yo ba sanbor ka por bali benjurib lasen ran lang de ki officer ka tanat ka kwat ka khia ki officer ka tanat PWD urang ba snong u secretary snong kumjuru urang ba dong bat ki sengken thai jong kasnong na lor ki weipan habai kren bat kilat pathai khubor hadin blada benjurib uba sanbor ulapen pawe ka jingkmen bat ka jingsong hun ka jong u banyo i bagi kambaro kilayat stat bha bat on slam shu ban la ban pendep no yaki ula angru ha ka baya dei bat ka jaka ai jing sumar yakani on sala ban pendep no hau banai no pra menta usnem berandala IT yakani shakasnong kan long shisha ka jingker khu bakrau ya baro ki pajba nong shong snong Urban Primary Health Center berkini ki surak peludi ibadan hadu senteli ongoing berpetrisa cisa batna leng peludi ru ki yang gumno awal ke health center by December ke sahan awar ro ini opan petrikam no ekana bertaga jing dan kam di pai kam tam hulum paring pelun pro boy ber lider borsno ibaduk masuk ha kam tam kalong ke jing rap ke bakrau ha ko ke khia bani jing sumar bat khap iya ka kiladon ruang tu ngilan pek ki jaka kha khulung nang ta ki jaka dia jong itu ki baladap kha khulung nang ta bapang bestom ki don nam ta senrang san khia pun ke san khia kadon lang ka lefru ben suk ki nong pang te habasim kulum ya gini jing tre jong ka health department bat ya ka jong peludi department kini bang pentre chat nak kali peludi ru by next year kumno hobnai ba jong sinem banwan lala ban IT no bagi la ban pli no nang bata bagi ba lala kam tapi pen kulum lang igini ki ongoing gi pemerintah hakna song lum paring pulun brokoi kilong khatwai krur supply lak prapulai hata tenga soban ai kublei kerpang ru yau Honorable Chief Minister jung iba Konrad Sangma bat kham tam iba prestun tensang iba jui no yang hi ya kada konsumsi ya kada konsumsi kejong i ban ru ya ka state borokoi agaba phi kada sarkar MUA 2 daduk MUA MDA 1 hadu MDA 2 umdai tang na konsumsi kejong le hapro ga state national highway pinpai ki surak ki pun bahar ki pau hajar krur kaba iba prestun harangkar chief minister bad harangkat u deputy chief minister ba sia bahalang har ki dia trai sto monora bun ki ses skim pedroi ti soban ai kuble nadu chief minister nadu iba prestun ku deputy minister nata nagaliang jong ba iba sia bahalang har iba ai ba ki jirap yegi nagban ban snai kayo hangte hapo lum syarsi kan justris pada kata kayo apa yodak laban patru ngasoban ai kublei baya kaneka primary health center ni ka mini hospital ke bagi tua mentan kadai kapor jong balong health minister ba James Sangma hagit sistem ki beladap ngasoban ai kublei ba James Sangma ru iba hakasi baya shong meeting apor bakal apoi ka file bud apa san minute ya Aisha Pela ya approve sindan ya kadeka ski te kini ki baru kita jingkur kublai dengan soban ban aingu yo blai ubah yalam lenti yangi boleh yalam lenti yang aku membeli phi ginong kit kam snong kit kap jong snong na duki dorbar snong cengin the yang badong bat nagliang ka department joka health baru ground floor joka health department baru ki ground floor joka peludi department ka ba lengba joki ka ba kini ki orang bat ni songu yo blei ba demo bayal nanti bo kan ku yang ban yo ini ki skim nam tak jing biting biang ni ba jong ka konsumsi angna po lumparing kam ta lumparing ba konsumsi bro ko